Welcome back to my channel. Naon sabin kahin lem ki na we. Tuni ko hin say diu apoya apoy mo hin. Hichi YouTube ma hi itabang video upload ding ha man upload lo ding ham. Itabang su bol dham bol lo ding ham su ke hin. Azola in the ball how the the hi chun. Iki che the ne di bin. Tuni hi chom cha chom langa kahin la khoma kahin say ding hin a chom lang ta. Hi chun ananga yu hitin itabang ho hi YouTube min ade lo ham itabang hi bol lo wa lom ham ti chu he the ne di bin. Le topic ngai lut masangwin ka channel la hi amasa pe na visit hi al long se nen subscribe enable pen lang chule notification ko men lang all in ko yin chetila video kain sem kit teng le notification amu masa pe ni hi ding hi je to hin topic hi ga pan hitin video hi ei ho hin I upload jivin I tabang video ham jong akhen khat chun ki check lo mai the video chu imu popo la mu upload jeng ham jong ka ti kom sa jin hi chun chi chu hi lo ding in nangma video le nangma ki sim ki upload la hoi khonong teng trouble boy na lo de hi chen ga bele chun mi video na upload lo ding hi number 1 ai chu video hoi ka be na hi le mi khat nin jong upload mi dang khat nin jong upload e ho channel ho ka be na ai le hitia chu amun umona same video a jong atamin hi chu ni cho khu monetization thing lo lai on monetization apply nin bol ting lo kon reuse content a hong chi kha I boy sanga chu mi video upload lo to de number 1 number 2 music zong hi mi aman lo ding imana ai le video masajan hi a video chun ka seita hi chun YouTube music ho iman wa ale music iman no wa ale video wa cho hi chi YouTube music khu imana ale arik som lo hi ai la hi thai chanin music I et da le risk big hi je koi music jong mang lo wa hi te ai theng sana video ki sem hi khodong te ngong boin lo lung mong se la the hilla ahoi na ding ange na ding tia gamle le ya teng le khonung teng le problem hung the hi je chun iman le le akidam penalty chu ka sei do no me number 2 na so number 3 apoya poi mo je hi ana patata na vevin misleading data kiti chu ipiham tile hen khanin video hu tek isu teng le ei ma topic kitila I pi subject nga na sem ham to ai ken hele YouTube tips ka sem hi in hi chia ka sem na a subject to kitu lo wa ho tek ho tam ta a chom jong ka koi lu jeng tek ka koma ka me a ta chu tek tam pi ka su jeng hi che subject to kitu lo hi chu misleading hi chi khonung ge ya boin the he tin ikimel chi di he nga sei do leng a channel chu sei pung ka tin na mi khana alak valjen nei channel jong hi demonetize lo he ipg ham tele amat lo na chu a che ngo ba hel channel la chu koma pi wa ta chu tek chu tam man lo gol ha jeng sting la hashtag kitiyong ko hashtag yong ko tam ta mo gol ha the hi poiti he do hashtag yong chu nangma subject to kitu pa hashtag bo ko som chung lang yong na koi lo de ta na mo gol ha yeng a hele abona video jo se ata tu mo gol ha yeng le thel hashtag chu na nangma video to a video ka same topic to kitu che nai atam to ma som noi ho ka koi the tam pi na mo go la hi chiong chu misleading data misleading a chi di hi chun a subject to kitu lo hashtag long bol lo de azua ka sei text ki sun pa yong chu a subject to kitu bo text sun na su ding adang chu de su lo de min venan te ti a bang hun
mi channel min jong amangwin popular channel ho min jong aga amang aga sunwin min amu hoi na ding so min view atam na ding so ti in mi channel ai lo le channel len ho min ho yong aga akoi hi chu ho hi misleading a chi hi chun adi lo chu bol lo de hi nang ma video to ki to che chu hashtag hiya tag hiya sunin a hi lo ai la khonung teng le na tam ta hong hi a subscriber tam ta hong hi a na income jong tam ta hong hi ni kho teng le demonetize takhat punen hong hian lang hele nawang se na sang de hi chun nang ma video topic to ki to che bo hashtag hiya tag hiya ko yin hashtag yang som chung lang na koi do hi ti ka ga sei do no me a title a chum hi a sunga na thu chang su a chum hi a yong la na boi the misleading a che de yong chu teng le description ho jong na video sunga a thu chang pa chu hi chilai description a khona su de in a hi lo gam la le na su ki na a hi lo adi lo ko na su na a yong la misleading a che de teng le aban ga be leo hen thumbnail jong hi mi kon khat khun som khat aga popular na ding ham ai lo le thumbnail chu mi ve nom ham ding in hen khanin a subject to ki to lo no me lim ham po wa poi ai le asunga subject chu achum hi hi cho ta bang ho misleading a chi hi mi pi na le ti de ham mi pi ki hlem hi avi ho chu ki hlem hi aga click na ding le wa chu aga click tengol no me lim ham cha mu ja wa chu thanom ta aga click le wa sunga achum click la click ita hi chita bang ho misleading ho he bol lo dik hi mislead na bola he le chom kha chu chi nan te khonung teng youtube men hen ma do teng la nangao chu monetization achi a hi le demonetize on bol kit the he ti chu he di video isim ho hi video a hi khat le khat ki mu thadan na thei ai lo la khat mu thadan na ho ai lo la khat ve thadan na thu sim ham khat ve thadan na khat mu thadan na hi cho hi ki bol ngai lo he video ki sim ngai lo hi ahin mat do kha wa le yong chu boi the hi e chu guideline ni jong phal poi cheteng le ani ji ali na number 2 a hi ga be kit lew hen video khat na sim tai hi chin da video a chu nangman mi pi phat chum na ding hilowa nangma phat chum na thei na se ya e ave ho chu mis ave ho chun mi gen thei ko hello ho chu nangma phat chum na dinga na he ya hi yong hi chita bang hong chu youtube mit adei lo hi chiteng le violence kitele mi ki sat ton ham mi ki na ham mi ki bau na ham cho ta bang ho thil rong hi youtube mit aphal lo hi pida phal lo ham te nang man hi chita bang ho chu promote no bol na hi a chu aphal lo nga sei ki no din khat na video sim chun na thu chang sei chun ai lo na video bol chun khat ham sit na thei ding sit na lam pi ham khat ako mu ai lo le na video ko na mi hem khat chun ave na phamo thei thil se akizil thei thil phalo he do thei hi chi ta bang video yong chu youtube men phalo he ti he di he ta bang video chu i bol lo de he sting le chi a khat ga ki sei le mi dinga thil phalo a hi lo le ti zat chan hoi lo ho promote na bola a hi yong le na video a chu hi cho ta bang ho chu youtube men a phal lo a hi je hi cho chang chu ga se yu hin tin tu ni kho hi che hin ki sei ho chu phat ta en view hi tin content ho sim tiang yong le ki tu ta en
phát tới invest chỉ lui hitin khonung tiếng ibui lâu na diwa chat ikibol diu ti avela kain tim na hintin avejo se nabon chao chunga ka kipa next video la kimoto taute le thank you all.